mbere na mbere amashya kwiyendemu ninde man of the match maze mu ntorere man of the match muri mukino uje ikipe ya Arsenal n'ikipe ya Manchester City mubanze mu ntorere man of the match mwangize mu muhaya amashyi sinzo muri butore sinzo wariwe ariko ngiye baye bishoboka nabo ngo man of the match nagira Arteta kubera ko Arteta akoze remplacement ntari nzi ko afite yakora akoze remplacement zo gushaka igitego ngenda zibona kabisa ko zishaka igitego gusa shobora kurangira wenda sinzi nanko mureba ugize amanota menshi mu mugire man of the match gusa icyari cyo ni kimwe nkibutsa ko aya mashyi ndi gukoma na ya company twa Urban Connect manze muhena mashyi Urban Connect Arsenal n'ikipe ya Manchester City mu rugo Emirates Arsenal igaruye mu kiromero cya nyuma y'inyongera ari minota 90 yari yarangiye bakubita minota 7 kuri 93 hafi n'amasegonda Arsenal ibona igitego umusore twa Ben Chilwell ucometse pass ya brilliant kabisa arawakira umusore twa Martinelli adepoza neza cyane uje avuko n'abasimbura iki gitego gikozwe n'ubundi na remplacement za mutoza Mikel Arteta gusa Pep Guardiola yari yagerageje kubona igitego ariko akinya ibintu hari sanzwe muziho kudefanda bikura rwego kukura abantu bose bashobora kwataka akabakuramo agashyira defense sinsanzwe bimuziho kuko nyiwe nemera ko muri remplacement koze ntemeranyijeho nawe ni remplacement utazamitwa Erling Brut ariko byase bituma Arsenal aba defense rwo ntamwe kurinda dufite natwe tujye kwataka ariko rero nicyo cy'ingenzi Arsenal gutsindirwa mu rugo Emirates bigaragara ko bimajije kuba ikibazo gikomeye cyane none se guys mwego mwabonye nyine umukino mwabonye mute tuganire kuri performance ya Arsenal tuganire kuri remplacement za Mikel tuganire kuri remplacement za Arteta tuganire kuri Arsenal itagitsindirwa mu rugo bimeze bite iyi mukino ikipe wungukiyemo yitwa Liverpool kuko ifite amanota 15 irusha Arsenal ya kabiri amanota 10 yose bivuze ngo byibuzira bizikajira mu manota 5 niko riko sana ry'umukino umwe ntibizi ko bizabyagenza ariko byibuza amanota 5 nanga kuri jone ya gatanu ikipe ya Liverpool imaze kuyashyira muri nkomera amashyi nanjye muyame BNB Kigali FM nayo muyiha amashyi niba muyikunda kabisa mbibutsa ko kandi turi mu butu no mu igare ariko ndirye hari mu byabyo BNB Kigali FM BNB Tell me fantastic.